reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Daily News. Ibintu byamaze guhindura isura ni mu gihe P5 ya Jarike Habyarimana ndetse na Kayumba Nyamwasa mu buyobozi hamaze kuzamo imyivurugutanyo. Niki kibitera, niki cyabiteye? Ni amakuru akomeye cyane tugiye kubagezaho, aho turi burebere hamwe uko situation ihagaze. Ibibazo bikomeje kuba byinshi ku rwego rw'isi, ariko turi burebere hamwe ingaruka z'intambara ya Iran ndetse na Amerika zishobora gusiga ubwoko bw'izi moto n'izindi zikoresha essence butemerewe gukoreshwa mu kazi ko gutwara abagenzi muri Kigali. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse maginga ya leta ya Iran yamaze guhakana bikomeye cyane yuko itazongera kujya mu nzira y'ibiganiro. Ese Iran yihekesheje iki? Irateganya iki? Ni urupapuro rw'amakuru rw'aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe uko moto zigiye gucibwa cyangwa n'imodoka zigiye gucibwa zikoresha essence mu murwa wa Kigali. Ni page nshya muri diplomasi, aho turi bunarebe uko imirwano ihagaze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bisanzwe murabizi, tuba turi kumwe n'umuroko wacu Ifoma uherereye neza mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aduhe ibyo n'ibyo byinshi. Kuri ibi rero ni uko mu minota mike cyane tukerekeza kuri page nshya tukareba updates, ukamenya akantu ku kandi. Mbona uko kwifuriza amahoro y'Imana we wahisemo kubana na Kigali News. Ikindi nawe mushya nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ikongera mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva kandi tugiye gukomezanya kuri mikoro, ndi Jamia Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, mwiriwe neza? Mwiriwe neza n'amahoro. Isasa nziza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Bwana Bizima, biravugwa yuko ari bomba ziri mu mutwe wa P5. P5 ubundi ko aramaze iminsi ibikorwa bitangiye, wari wambwiye ko abazamutse mu bice bya Baraka berekeza Bibogobogo nyuma yuko guca ku ndondo byamaze kubabera ikibazo, bagasaba basubira inyuma bagaca Ibaraka kugira ngo bajye kurangiza igikorwa bari barahawe cyo gusenya zone ya Minembwe. Bwana Bizima, ibibazo birimo ni ibihe kugira ngo abakunzi bacu bamenye uko situation ihagaze? Ese ibyo bibazo ntibishoboka ko ari byo bikomeje gutuma batari kwigaragaza kuri front line? Ni ikintu ubona ko bakoze urebye gisa naho cyari kigendeye ku ndamu cyane ku bayobozi bazo, ari uyu Jarike ndetse na Kayumba Nyamwasa. Ubona ko bishakiraga indamu ziturutse kuri Perezida Kisegeti, kuko nyuma y'uko uyu Jarike amaze kujyana amasezerano na Perezida wa Kongo ndetse n'uyu Kayumba Nyamwasa, haje kubaho kwakira amafaranga miliyoni 2 z'amadolari zihabwa uyu Jarike, aza guhamo miliyoni Kayumba Nyamwasa nk'umuntu ugiye gukurikirana operasiyo ndetse no kuba yamenyera ibishoboka ndetse n'ibyo ingabo zikeneye muri iki gice zari zigiyemo cya operasiyo yari kubera mu Minembwe. Ariko amakuru bigaragaza ko ngo izi ngabo zitigeze zigira ibikoresho bizima cyangwa bigezweho byari bimaze kuvuganwaho zari gukoresha muri operasiyo, cyangwa se kuba hari ibindi bahawe bidasanzwe. Rero ikindi cyaje kubaho nuko nyuma y'uko zimaze gusa naho zitabonye ibyo zari zikeneye, haje kubaho ikibazo cya FDLR bahawe amabwiriza ko bagomba kwiyoroganiza muri Nord Kivu, bakaza kuzahabwa amafaranga buri muntu amadolari 700 kuri buri umwe, ariko bakaba bayategereje batarayabona. Ariyo mpamvu ubona hari kubaho operasiyo nyinshi ziri kugenda zisa naho zisuganya muri pariki ya Virunga na Nyiragongo, mu buryo bashaka kugaragaza ko bastandibaye kugira ngo babashe guhabwa ayo mafaranga. Abahanga bakavuga ko nubwo ubona harimo izo operasiyo zo kuba bari kuorganiza izo ngabo kugira ngo zigaragare bararukirita n'abandi hirya no hino, bikaba ari nka misiyo bahawe yo kugira ngo babereke ko harimo inyungu z'amafaranga aya madolari 700 kuri buri muntu. Ariko
abahanga bakavuga ko ubuyobozi bwa FDLR muri kariya gace bushobora kuzabona amafaranga nabwo bukayibikira budashobora kuyatanga ngo akoreshwe nk'uko babigennye ko agomba guhabwa buri musirikare. Rero ukabona ko ari ikintu kizateza umwuka mubi cyane kuko cyaje nk'amafaranga kandi ubona ko bamwe badashaka kuyarekura kuko bavuga nk'urugero rw'aya Kayumba Nyamwasa yakiriye ko uretse ibihumbi 100 yahaye P5 yakoreshaga muri operasiyo yarimo mu Minembwe ndetse no muri Uvira mu buryo bw'imibereho, nta yandi mafaranga bigeze bakira na makeya kuri uyu mutwe uri muri operasiyo muri kiriya gice cya Nord Kivu. Bwana Bizima, ibitsi byaba ari iherezo ryo gusenyuka rya P5 kiriho kigaragara cyane muri FARDC muri cya gihugu cyose, ubona ko kirimo imiti itandukanye, usanga atari urukundo rw'umutekano cyangwa gukunda igihugu n'icyo barwanirira benshi ari amafaranga. Rero kandi amafaranga urabona ko baba babizi ko hari, ntabwo wabaga wakeka ko izi miliyoni 2 zari guhita zihabwa bari abagabo mu masegonda make bari baje muri iyi diro, ariko ukabona ko buri wese yamaze kwakira ibintu bihinduka. Rero izi operasiyo zabo zishobora gufiyaringa, gusa icyo Kongo ibi bifiteho inyungu nuko iyi mitwe yose niyo biyicanze igaruka ku ruhande rwa Kongo ku buryo bafatanya muri operasiyo bisanzwe. Bwana Bizima, mbere yuko tujyana kuri frontline uranyemerera adutangaze ano makuru adasanzwe y'iyi ntambara yashegeshe isi, aho bivugwa yuko izi ngaruka z'iyi ntambara ya Irani na Amerika zishobora gusiga ubwoko bwa moto n'izindi zikoresha essence butemewe gukoreshwa mu kazi ko gutwara abagenzi muri Kigali. Mu yandi magambo, birashoboka cyane ko moto za essence zihagarikwa mu kimotari mu mujyi wa Kigali, aho dukwiye kuyoboka iz'amashanyarazi nta bundi bujurire. Ku rundi ruhande rero, leta n'ibigo byayo nayo ikwiye gucanga urugero rwiza ikayoboka imodoka z'amashanyarazi. Abayobozi nabo leta ifasha kugura imodoka kuzitaho naho birakwiye ko bategekwa iz'amashanyarazi, bityo n'igice cy'amafaranga bagenerwa cyo kubafasha kuzigura cyangwa essence n'amazutu bikagabanuka cyangwa bikavaho. Gusa TVS abenshi bari kuvuga ko TVS bazayikumbura ariko nyine amazi akomeje kuba ikibazo. Nyine bivuga ngo amazi ngo ntiyibagirwe iwabo w'Imbogo, ubona yuko n'ubundi bitari buze gusa nk'ibyoroha amagingo aya ngaya. Rero mu yandi makuru ni uburyo bukomeye iyi leta ya Iran ishobora kuza kwanga kujya mu biganiro nk'uko yabitangaje, ubona yuko byahindutse akamaramanza mu bandi magambo uko bajya bavuga. Impamvu nyamukuru rero ni uko bivugwa yuko magingo ya leta ya Iran yarangije guhakana bikomeye cyane ko itazongera kujya mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harakurikiraho iki rero? Turahabaye kugira ngo dukomeze tubakurikiranire amakuru kandi aba agezweho mu bice bigiye bitandukanye, aho ubona yuko iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yatangaje ibikomeye cyane. Uyu ni Sayed Abbas Araghchi, aho yatangaje ko nta gahunda ihari yo gusubukura ibiganiro bishya na Amerika. Aha ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe ubwato bw'imizigo bwari buriho ibendera rya Irani mu muhora wa Hormuz. Iki gikorwa cyabaye mu gihe gito nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko agiye kohereza itsinda rye Islamabad muri Pakistan kugira ngo habeho ibiganiro bishya na Iran. Ngaho nguko rero natwe tubihanze amaso kugira ngo turebe ingaruka zikomeje kugenda ziba mu bihugu bigiye bitandukanye. Bamwe bati iyi ni intambara y'isi, abandi bati ishobora kuzashegesha ibihugu byose
byo muri Afurika kandi n'ibyo i Burayi ndetse n'indi migabane byose bikazabageraho ingaruka. Ngaho nguko rero nizo updates zari zihari ku bigendanye n'intambara ikomeje kuba ikibazo. Bwana Bizima rero wenda ushaka kutujyana kuri foto ukatubwira uko situwasiyo ihagaze magingo aya. Kabisa nawerekera muri Nord Kivu aho hagiye haba operasiyo mu bice bitandukanye, aho muri akse ya Ndorumo muri Bashari Mukoto habereye operasiyo ya M23 ya Christian Defense yari hari Wazalendo ndetse na FDLR. Yari defense nini cyane ndetse ubona ko aka gace basaga nabo bakabujije umutekano ku bijyanye n'abaturage ndetse bahoraga batanga amaraporo menshi agera kuri 23 ko iki gice gikwiriye kuba cyabamo defense yabo kugira ngo babashe kubarinda umutekano, kuko hari hamaze kukwira ikintu kijyanye no kunyagwa amatungo yabo ndetse n'amafaranga ku bacuruzi, ariko bakaba babakoreye ibyamfura kuri defense yatwitwe ku buryo nta kantu gasigaye gahagaze, byaje gutera ubwoba cyane abaturage muri kano gace, haje gusa naho havamo guhunga ku baturage kubera imirwano yahabereye muri uru rukerera rw'iki gitondo. Ikindi n'ahandi muri Mitimingi naho ni muri akse za Gatoyi aho M23 nayo ikomeje kwatsa igitutu FDLR Wazalendo muri ibi bice, ubona ko ari n'ibirindiro byazo bikomeye cyane ndetse hari na support ya FARDC kuko ubu hari kugenda hibasirwa cyane na drone muri izi bice za Gatoyi ku ruhande rwa FARDC. Hakaba hagaragara amayimayi cyane ari naho 23 muri iri joro ryakeye habaye imirwano y'abahuje ndetse ubona ko nabo basa naho bari kuraswa cyane berekeza muri zindi nce za kure, ku buryo ubona ko iki gice cya Gatoyi hatabayeho kuba FARDC iri kuza gusa naho ikumira M23 ibananiza mu buryo bwa drone, ashobora kuba iki gice cyose cyakigarurira kikabasha gusa naho kigenzurwa nayo. Muri akse ya Mweto habereye ubwicanyi bwakozwe na FDLR Wazalendo muri aka gace, ubibuka ko higeze haberamo inama z'abayobozi ba Nord Kivu ndetse hagenda hagaragaramo abaturage benshi basaga n'abatanga amakuru y'uburyo Wazalendo bari barabujije uburyo muri ibi bice. Abo bose basa n'abagaragaye muri izo kamera z'icyo gihe habera ibyo biganiro, igihe ubuyobozi bwa guverineri bwari bwabasuye. Hamaze kwicamo abagabo 4 ndetse abandi barakomereka kuko n'ubu bataramenya neza ko iyi mibare iri kuvuga ari ukuri kuko bashobora kuba barenga. Ubona rero ko ubu n'ubwicanyi bwakorewe aha Mweto ni agace kari hagati kagenzurwa na M23 ku buryo iri tsinda rya Wazalendo na FDLR bakoze ibi bavuga ko baturutse mu birometero biri hejuru ya 50. Wumva rero ko ari ubugome bwabo bukomeye cyane bamaranye igihe. Ibi babikoze mu buryo bwo kwihimura no kuba aka gace bazi neza ko basa n'abanzi gukorana na FDLR mu buryo bw'ibanga nk'uko byari bituye byifashe mbere ya M23 itarahigarurira. Yes, Bwana Bizima rero urakoze kuri update nshya. Ngaye nguko rero ukomeje udushakire izindi update, twongera tuze guhura mu masaha yacu ari imbere wa updating abakunzi ba Kigali Real News. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Ciao.